Za 20 godina uspomena do 20% popusta. Atlantik. Mazda 3 za 14.490 eura. Da, mislim da jeste i da je to vrlo važno za ravnomeran razvoj Srbije, jer kako sada stvari stoje, Srbija će vrlo brzo izgledati kao punoglavac. Svi će otići da žive u Beograd, jer ukoliko su ovakvi negativni ekonomski trendovi nastave, prosto u velikim delovima Srbije ljudi neće imati šansu za opstanak. Tako da mislim da je decentralizacija vrlo važna i da ona pruža šansu u svakom regionu, svakom kraju Srbije da se brže razvija, što je neophodan preduslov da se Srbija razvije kao država u celini. Ako mislite na početak, samo to je u zakonu urađena upravo statistička podela države, ali Unija regiona Srbije, zbog koje smo danas i ovde i koja je krenula u obilazak Srbije, predlaže nešto mnogo jače, mnogo šire, dakle suštinsko spuštanje nadležnosti na lokalni nivo i pravo, dakle suštinsku regionalizaciju čitave države upravo sa jednim određenim vrlo korisnim ciljem, ravnomernim razvojem naše države, jer ako Srbija hoće da krene napred i ako zaista ima želju da postane članica Evropske unije, postoje mnogobrojni uslovi, ali onaj uslov o kome se najmanje priča u našoj javnosti, a to je odgovarajući ravnomerni regionalni razvoj. I u Evropu, dakle, želimo svi, želi čitava država i zato smo mi tu da saslušamo ljude, da saslušamo njihove probleme, želje i težnje i da vidimo šta možemo da učinimo i kakav program da napravimo, da u Evropu uđemo svi, ne samo glavni grad države, nego svi gradovi ove države, jer zajedno samo nešto značimo i zajedno možemo i da se razvijamo. Pa to neće, ni u kom slučaju, mislim da se ne treba plašiti jakih regiona, to pokazuju iskustva drugih regionalnih država gde su jaki regioni doprinos jakoj državi. Dakle, ne može jugoistok Srbije, ne znam, ili Šumadija ili bilo koji kraj u Srbiji, ukoliko se razvija, to će biti zemlja u kojoj ljudi dobro žive. Takva država je jaka i stabilna i to ni na koji način neće okrnjiti stabilnost Srbije. Naprotiv. Ne, o tome govore samo zlonamerni političari opšteg tipa, koji su se potpuno odvojili od sredine u kojima su nekada živeli ili su postali poslanici u Republičkom parlamentu, pa su zaboravili neki put da odu kući u unutrašnjost, da vide kako izgleda stvaran život oko njih i kakvi su to svakodnevni takozvani mali problemi ili problemi koji čine život ove države. I oni govore o jakim regionima, slaboj državi. Ne, jaki regioni, jaki gradovi i opštine podjednako jaki čine veoma jako i uspešnu državu Srbije. Pa Ustav Srbije ima odredbe koje govore o regionalizaciji. Mislim da u sadašnjem ustavnom okviru se regionalizacija može sprovoditi, međutim, ukoliko to bude neophodno, ne vidim da je nekakav bauk menjati Ustav, jer, što je rekao Thomas Jefferson, jedna generacija ne sme narednoj generaciji vezivati ruke svojim Ustavom. Ustav je najvažniji pravni dokument, ali on nije sveto slovo i on se, ukoliko neke njegove odredbe ne odgovaraju potrebama realnog života, njega treba promeniti i ne vidim da je neki problem promena Ustava. Krenut ćemo korak po korak, dakle, u regionalizaciju, odnosno ravnomeran ekonomski razvoj. Dug je put i ozbiljan put promene Ustava i pokrenut ćemo
čitav taj dijalog koji sada vodimo sa građanima Srbije, koji su očigledno za promene u državi, za promene ustava, za regionalizaciju ove države, uraditi je veoma oprezno, veoma pametno da bi krajnji korisnici regionalizacije bili upravo svaki građanin Srbije, a ne opet otuđeni političari. Pa mislim da su razlike u konceptima, postoje prvo različiti koncepti uopšte u razumevanju regiona koji proističu iz različitih političkih interesa, međutim koncept regionalizacije je do sada, opet imajući u vidu praksu država koji su ga sproveli, se pokazao kao vrlo uspešan i mislim da tu treba se ugledati na tradicije država kod kojih se regionalizacija pokazala kao dobra, a onda iskoristiti naravno i regione koji treba da predstavljaju geografske i ekonomske celine, tako da ta ideja o tome da će sad regioni, ne znam, pocepati Srbiju, da će regioni postati nekakve nove države, mislim da je potpuno, da su svi ti strahovi potpuno deplasirani. Mislim da to nije bila posljedica nekakvih naročitih političkih pritisaka, ali da bez političke volje to nije moguće sprovesti u delo. Šumadija svakako dobija kao i svi regioni u ovoj državi, jer sada se dešava nešto što nije dobro za Srbiju. Polako zamiru svi gradovi i opštine, jer mladi ljudi ne vide perspektivu u svojim sredinama i svi idu ka Beogradu, a iz svog iskustva mogu reći u Vojvodini svi idu ka Novom Sadu i Srbija se prazni. Moramo da učinimo sve da se što više investicije, kao što je to u Kragujevcu u poslednje vreme, ostvaruju svuda po unutrašnjosti, jer onda mladi ljudi vide perspektivu, vide budućnost svojih gradova i opštine i ostaju. Nema potrebe, osim neki put kada žele da promene svoju sredinu, provedu neki lep vikend u Novom Sadu i Beogradu, da napuštaju svoje gradove.